Hello guys, welcome back to the new vlog. Mentaga singing in Shina vlog namne na Shillong Shadow Station Joy Shamukla. Tak mentuga singi dang ga grand finale ka final raw yung Khasi Jaintia Got talent dang lai chat station Shamukla. Te kate chua mi ni na yung te kwa pentip je pi to dang mentu dang lai chat station. Te pi pat wan gi ni video do kut dang penyu pi lek kecak wa chadi. Te kate kat ar sting yam te hi te da bukrep krumi da song ja song cho da varo jai te kate so mi yu lai tengah la mi kate lini la yung yu lai cheyong tu perlok sawi yu lai langi te kam te pi pe wen gini video chaprang perlok kate rang khab a ga gani ge phiar yu per hair mane chat te na yupi poinnya puriang ma blok omne bha chna srok chorai blok la chiting kita tu ne ini tekatera poi thawi ni hamukla ni do ada madan mukla ko paman gi ya Khasi Jaintia Got talent finally đâu vậy ba mệt và sung work men ya pi de nes ngi chat final ne pai ba yul tiu po cha thong kama bang ja sur pe dao le angan se pai ba da bos ya poi ga i da skuti bi alto 800 alto kiten te dem ne te kini ki dancing class rang ya khadok i print na bam ga te ma print kena jam na tu yo joy dit bay hap được số tu on here bro ne de khaja bi ka kat di ba spy we he go jacket se cha de men ne lang à phi nấu mà Kemudian kita judges, kemudian kita chat ke Paul Nambah, dan kita chat ke Paul Nambah ke lagi. Today kemudian yang ke Lina Dance Fitness Academy, kau dapat ikai more than 20 dance forms. And untuk kau apabila manfaat and find especially in Thai, untuk itu sedanglah join our academy. Please welcome Dapale Stacy. So, kami dapat sedang din bahaya ini ada dalam drum ini, sedang mai ikan ini kau sedang kepot, way ukut tua nikong, ya i man i wapen dengan sana, na tubek kemai senang sahawa the stage. Pas pha tequila ladapi ong ngakwa ban lek daka arts kata tela sha dom hayeng ngayo prapulai persen na katu kopor haka class 12 science tengah ong ye email hayeng ngakwa ban lek arts namar ngakwa ban pursue ya ka civil service ti ong ngamila bej na kumno em apply bej ya ka medical tengah donbok nga apply tenang tangayo tangba katahi imat ngamkwa na do mensim banlong doktor tengah kemen ni menta bang aklem doktor yo ngalong doktor tu ba kelet ya ki kai ya ki tharnia spok ki brew tengah kemen ni kum bang along menta Ini ke por haswa bangin yo ka prize distribution akar party organizers bakin subhaban felicitate ya ji chief guest. dan studio ma wai lat klem chat ayo Okay, so swabbing in your prize distribution from my side, Kwab and I Kublai Khasi Indigenous Foundation for taking this initiative. Panlay igni kam kabadan kam bha na mataki khon samlag jongi kani gadi kasin kabaning kam bangis kamba kasin kababuot ba ar ki balai kan long kabakam he perko kabet kabadanti
Timantangin sedang naik ke prize distribution dekat Paul. Paling bin performance ni sekemat, mana akan dekat prize. The second runners-up of the Khasi Jaintia Got Talent Season 1 goes to Kasol Danong Kendang. Welcome this side. Welcome. Subhaban ai ke jing thap dik bajol. Ya kini Kisol Danong Kendang. Lah dia punya orang kan berokhat. Adil adu kamu. Adil. Asal siapa? Asal memo. Subhaban keluar. Entrek deh. Congratulations. Thank you. Congratulations. First runner-up. Barban ai ke ni ke khusnam akhir padi Congresal with Subhaban Manchania. First runner-up goes to Sanki Siangshai. Good job, bro. How can you bro? But kenam nong job, but you can get award akhir padi kong sanjungi bin wan sekamat. Mana the job try? Guess. Guess. Very good. Terbaik. Kan kebawa pi kepada sudah berokhat. Job sampai dah. Dan mereka kalau kandai, kini kini kepada kepada bukti jonga. Okay. So the winner of Khasi Jaintia Got Talent Season 1 goes to Sanisha Nongbet. Subhaban ai ke jing thap dik bajol. Cheers for Sanisha. Hip hip. Hip hip. Hore. Hip hip. Thank you very much. But aku akan announce ba, ya ka check ba dia ka certificate, dong kini kinong job, ki organizers kin saban manai ka tarik ba pinwan shim na po press club, okay? Tidak kini, ngai kuplay kongsan, ngai kuplay ki judges, ki organizers, bang ngai kuplay if you borrow, kibela dah kini ka jaka, but kami ki participants, may God bless you. Kini ka competition, kini ka function antara kalamit, kelakut. Good night and go home in peace. Begitu kita nak esap balik healthy. Enjoy. You can check by your certificate. The organizers can submit tip, but can supply IP, can tarik, but can function in the press club. You took care of me, drive you to the mall, buy you groceries, bless you to the roses, like you always did. One day before you know it, parents become the kids. Thank you very much. It's so cute, yeah. So yeah. Very, very brave. And on top of that, ye participant will register Ningkong Air at Milson Surong.
akan part in one stage. Hai Kong, kamu tak senang biar Kong be? Nah, semua komen palat. Ha. Tak ikut boleh. Di channel A? Di sini nama Madan Mokhar na. Madan Mokhar. Sa rumah tawar. Madan Mokhar. Hoi. Kisah orang pika, sound orang pika, voice orang pika long real lah deh. Tik tak kamu tu barwai tu. Long baik tik kamu tu barwai kau rijung gitu. Halo, senang nama saya. Madan Mokhar. Tocol Kong ba? Cenu santi. Rani. Winner. Dah. Congratulations brother. Thank you. And sister. Thank you. Kamu tak senang be? I'm feeling so grateful. Di dok khang ngajan Kong ni am tua kebai go. Oh. Unfair lah. Fair ni tang. Like a cak camarin. Tak baik nak. Feel enjoy.